ibimenyetso bitanu barusha amashuri barusha agatwiko. Impamvu agatwiko kanjye nwika agashya murabyiboneye, tuba twabanje gusenga. Ibintu byacu Imana ibibiri inyuma, wowe uraza gusobanura ntiwasenze, ntiwize, ntutwika, ntutegura, ntiwariye, nta rwunge uzahurira he na Roki koko? Ibintu buriya bitarimo Imana nta n'ahantu namwe. Ubundi ni naryo banga nari nararihisha, ariko ubwo barimenye bagiye gusenga, atari uko bakunze Imana, ari ukugira ngo barebe ko bamera nkanjye. Musenge mushaka ijuru. Dutangiriye mu misozi ya Kunino, bimeze bite? Kwerekana imisozi myiza, ahantu heza. Buriya hari igihugu cyiza cyane cyitwa Ubuhinde. Ubuhinde cyahoze ari igihugu kimwe na Pakistan. Baza kugira gutya ejo bundi muri za 70 ingahe, muri 70 na bagira gutya nimbatare ni 70 hafi aho. Uw'imbere aratatse ateye ishoti. Salomon Khan we producer w'iyi filime, Kabir Khan cyangwa se kuyigura. Bitiswe amezi 6 narenga umukobwa wanjye nzamushingira undi mugabo uri seri ufite amafaranga. Kuba seri yerega akabwa b'i Kigali yo presence umuntu ngo uriya muhungu turakundana, bahita mbaza ngo nise ngo basi ngari seri. Kuba seri rero nta kindi bavuga ngo afite amafaranga. Joske kabele amezi 6 n'ubutaragura inzu cyangwa uyubake, umukobwa wanjye ndamushingira undi muntu. Ibazo uri kureba iyi filime uri umuhungu bababwira ngo amezi 6 n'ubutarubaka inzu muri Kigali, nako niyo baguye imyaka gute ko shaka rakana rakacu ari kene wacu, umva ryavangura. Mbega makatora menye gute karaka Burahimini. Ababurahimini nyine ni idini runaka, bagira amadini menshi aba yarivanguye. Abasenga ipusa, abasenga inyenda, turamenya gute karagakizwa gakishijwe sha. Mve muzehe buriya karakishijwe sha na ADPR yacu. Ubwo karakana ari inzobe, abahinde bafite ukuntu bibara mu moko. Ubwo ari inzobe karakana naka Burahimini, abahinde buriya bagiramo nabi bikara. Buriya ni kene wacu karakishijwe. Urumva muzeriko akana k'imyaka 3 dutangiye kubazwa buriya karakana karakunda rwatubyaye. Oya sasa ndagira nkurikire filime. Uyu mwana bano bantu bose bamufite bazi ko uyu mwana ari umuhinde. Kandi umwana no muri Pakistan, igihugu cy'abanzi. Amavubi sasa yakinnye. None se mwikipe y'Amavubi ukunda ndibazi kari akanyarwanda, kumbe wapi? Ukunda se usenga ingendo ziva mu Buhinde igiye guhagarika kongera gutanga visa mu gihe kingana n'ukwezi ko bava mu Buhinde bajya muri Pakistan. Bivuze ngo ubwo imipaka bayifunze, bya bindi ati kira gihugu dufitanye ibibazo, imipaka tubaye tuyifunze mu gihe kingana n'ukwezi. Bivuze ngo nta muntu wemere kuva muri Pakistan ajya mu Buhinde, nta wemere kuva mu Buhinde ajya muri, ariko we ntago byumva. बाबूजी तो क्या खुद बचन पर usibye no kuvuga ngo ntanzu ufite byadutandukanya, n'Imana ubwayo ntago yadutandukanya muri ubu buzima. भी मुझे तुमसे Mvisha umukobwa ari kugifite umutima, atusibye kuba udafite inzu n'amafaranga ngo byadutandukanya, n'Imana ubwayo ntiyadutandukanya. Aya magambo ngo umukobwa yavuze mu Rwanda ngo yapfutaye iwanyu, wari ugiye ukambutsa umupaka akajyanye muri hoteli yitwa Taj Mahal. Uyu kugera muri hoteli ni hoteli y'indaya akajyanye mu mikino. Dore abacuruza agasani, abadandaza amagara. Umuntu yari akana gakambutsa umupaka. Umva se twebwe hano 500 ariko turagarura igihumbi cyawe abiri yawe yihuse. Dekora toka satani ni nkanje muye n'abakobwa. Wabona gasande mushike wa kigoryi kwinjira hano bwombo sirafusa ubuhuha. Debera ahantu umugabo yarahaye akana kinjije. Ukingura hano sohoka wa mukiriya w'umukene. Gasani umugabo kugira hano yaramucanze usengurutse hano akana k'imyaka 6 yarahaye umuntu gakambutsa umupaka akajyanye mu nzu y'indaya. Salomon Khan ucyumva kandi ubundi abari izina ry'abayisilamu. Urumva ko ubu nta ruhande bubugamiye icyambere nyine n'uguca ivangura ry'amadini ruza. Kuko abantu ntago bagishaka kunyuzaho inkuru ngo zivuga ngo abantu bagiriye neza abandi bakoze ibikorwa byiza nk'izanjye, ahubwo barashaka inkuru zivuga ngo Ngoroki yarandoze, Ngoroki niki bansebye. Izo nkuru amacano ngashaka zicuruza. Ayo macano yose yanze inkuru zivuga ibintu byiza. Nzatanga raporo mvuga ko mwari benshi mugakingura umupaka, ariko ngiye babampaye odo yo kudakingura umupaka sindi bubarase. Nzavuga ko mwari benshi ngitwe turi baki. Urumva umusirikare nguvuga ati nyine hejuru baba batubujije, ariko ni mutambuke nyine. Nzavuga ko ntari ibikirimo cy'abayisilamu. None ibyivangura ry'amadini nawe yabivuyemo. Yabasezeye nk'uko abayisilamu basezera, asezera abanyepakistani. Ni nko kuvuga ati n'ubundi cyatandukanije Ubuhinde na Pakistani ni
bamwe bavuga ngo ni abahinda abandi ni abayisilamu yasezeye abasenga idini rya isilamu nyitaroki abanzi ntabwo bangereranya abamenye ntabwo banshidikanyaho nimero yanjye ni 0785568331 iyo nimero iba no muri mobile money na wodi limit turakira